Right. Tiyan kwa Adom online. Adom online, yeah. Eti pacho also Zoom near active. So na your phone line is active. Also headline. Yeah, the 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703. Also bet me a Fernando Hella Barbara call adomonline.com. Okay, hey. Ghana. And you know, adomonline.com near Catholic Bishops Condemn public nudity at Karnival Kingdom Festival. No, me anyway. Me who say video ni be on internet so. Okay. Yeah, Ghana. Mona mo show her side. But me you say other than my yet sa. E me ma ni mo makata omu. And am other ni yet sa. Na me ye che oh, and but serious pa. Oh, one hunya ba chale bibia like side me. There side say. Me see wo social so nti no twam na me hu ye nti me kwa na me ka sanya Ghana ha but no the all run commentary no su na osu no osu. And I post for so mobile. My dear. I don't need side details. Me see go share o social no so. Okay. Oy yo mo bi ni ade. Kam ya mpekwa akwohwe bi na. Na me ade kwa no mo yo mo nam sa o no mo. And like omo virtually naked no more nam ya pade boden pa sa de bra yi ba who abeg who abeg it who me ankra kakra no oba wo ma ne bo na ye gene no an se ya ni free na posi for nam ho am se we do me na be manti no na oti ade na abeye no foi kama ko be na ka wo ken yesi won sasimu a ye ni nyaka we ka mani twiem matimi atwe mu ya na ye me ya e me ya se sure so abesi wo mo ha ba bi na ma na dress somebody no oh okay ye ni ma na ekura ye no ye ni body na ekura no na de apani mu ono wo kura ti mi bu nkotoje no suma we ho na me ko kava we fa bra wanya wo ja ni free am obi ehwe ni free e da so share isu no obi ehwe body ni so nyankura body ko se ya nom aso mo di sime clean o mi na nyumra na ana ni side details yan so na yan concept na wo so ma ya details e bia bangwa me ko am ga sensi mai mu tibeti wo su na wo se nye se because he me nwanwa me nya so mo ye Ghana fo be no kro go na di o na wi di mo nya Ghana fo mo nya Ghana fo ha na mba be sa we ya kase na kra say youth bebere ye bi yi ba ku bi e by December mu ho ba bi yeah I'm so say Laboni side war I'm say the dirty race I think that dirty race come on body fe ni wura ete ba bi na da bonten sa ni wura be ba na bre shia hey ka de kameyaka ene ti am kan say obehu ni wura na bre say chum body kama what yesu body kama na ntuo obehu no what yesu sra choi mo jani free ni nyina ye hwe bi sa obeka se so ohun ya wonye but esa wudi sie ti ado obe nto e shadtari ni mutane ni ye no kru o kan sika bia no ode ma o kan de ope bia no ode ma no waja ni free ba ne nam we enye se mo kata mo mi anto ye bo o to bo o ho fe ade nipa ho fe me de bufu kra ho fe nye enti we na ba hye ma ho nye health ministry explains delay in operationalizing Weja Pediatric Hospital to abechirum ministry no aba se kwa simple so abono tofa de amaye na Weja MP questions delay no so se news no mo hu ye de enti ba we Children's Hospital ni MBA fire outbreak at where GBC DTT side sunyane de na no asatin to Kumasi nso Kumasi Adom Central Business District CBD no so jato ho phone shop Kumasi muni ma dodo na de ehia nisa di omumie nyina hwe hu ya wianu ya no odin o ene se yesi so be gugu kakra me ba ma chenkwa na ayi se peti kakra mumma ai woda no update na ba pay attention enyame ne hu unse se wie mu ju kakra e be bo 10 11 ho no wie bi ese pie no utum se anka wie mu anyu kakra nke ntumi ntena am se mo be 7 na nso na petivity na jai ho na wie na be bo na no be de papa opa
ti mu mi hwe hu ye susu fa wie yeah no on fa wie no be fa papa ofia ye nwan ma no mo traffic nim en casement to ande ba susu gina wie nim na de wie nim na traffic nim na dware wo so susu nyam de obeka chen se umbrella nketo ade aye che ni bia na hye won so ana bibi na so susu mfa me ho an wodi dwai de ha me ye nkura na hye wo mo chi susu omun susu osusu abama ni skedi na no din bebre sa home kakra me nuaba nnum nsuo hospital board you ane this way why you so kokope enkwanche na wo so kope ne ayarsa pa o sabeka nim ya dia hospital boarding to be slow ese nnum nsuo we na ebo na nse na no too much me kasa no be dey yes around 81 degrees and he expected in there was it ne not yes te wie be bonu nya wi aketwa nya wi aketwa na be namu na no nsuo be de nsuo no so ko because we are not den do we na utimo hyehyw enkura no ya munyi wo mu firi wachi fa pa baby papa yi fa wo to na mo bread do akra wo nu hwe ne de di mika na wi yi hye no ya na ye o ye ansai mo kan yo anya pampa but papa me anya pe wo sikasem fem be ya obia ebenya so ne die ho chana no ya boye bra ni bina show be sister pa na show be sister abrabona no den show be 60 years na show be 60 years pa onya memre ne memre pa jinyame obebem o ko so ya de wo ye no ebia na wa nu ho baton so de kakra wo be ye okay no sabeka ye hia so be focus and lusu guard kra opportunity bi abenya bi asom ye na kra osika ni bi udi bi na wo kra bi dinokre yenyi otane ani brefri akwemu twitwa basa yi free wa insha no benya insha no wo hiro bia o na kasa wo sade obesom no aye ne ye eno na betumi aboa wo ani bre na no odene ani brinti obi ayi ni nuama ahia na abedie awo yi nuama awo dabi ye be phone lines no ya dofo zoom no so ye active momra ne nkasa na health tips no so ewo ho ye de ebeba 0302 211 701 702 3 and 4 BC no so koso and they 3 na we dey so far so good and when I make say we dey anti say no we yati say ye kanya ni ati da na report ne mai ya bubu no ni ati ye we dey say si form kamo try pa no man nyu man ke be me mo chevre say mon to mo bu na be kakra be bu na ni tie to mo wati yanko gentleman ho e do for no pay ye mo ache yeah that's it brother ti ene sajua Efia. Efia. Ya do sajua kabra. Ana fa de ni se mi no. Okay. But ne di kan e ma de zie dai. Ana wo se minimum me afri mu. Oh, minimum so na wo nti say nti me yere ni me ma. So ma nine awu na ye ma. Wow. And remember me no Nyame travel. And so o money is 6. Yes. Why are dear? See, I didn't back home. And what was 6? No perpetual. Okay. No pale. And I'm precious. Okay. And I'm my man as well. Peter Patrick and a prince. And you, the PP no. And I also the patients, Anna. And the Patrick or the charity. Or the charity, and also the Peter. Maybe Daniel. Hey. You. Alphabet ni nyebu. Someone say, Mistress. Ebisa se enti yedi kan no nyame shawm se nyame amoma ye mai na ma ye shawm ni kure wiase nyame kan mo bibi esu mani so omo musua de o school mo omo wa ma no ne nyame so musua de nyame kan mo se bibi o mu ye bia emre mu ni se nyame adon ni sha ama wo afi ni to du ni mu brazoti ni se bisa se enti South Africa ni ko su EU e no mo ye fa ho na si se fi e kan na social media se Ghana ha o se dey but me plan hu ye na no ma na ni South Africa ye mai no nti ba cho e dey na ye ya fa ho
awe ho that's it mo de manu tumu a obi a betumi ibenya ho du so papa ya men kam ho no pe ya men kam so ya ko foforo ho ya do fo no pe ye mo ache. Hello, good morning. 2 p.m. and pay I'm watching. Oh, 2 p.m. I'm for Papa Chrissy. About no pay I'm watching. May the most of it appear any of my paper somewhere. Yeah, we have Adom. Getting a mere. Then as we are sorry now, yes, young one in Sir, yeah, by the year. If a baby that you see, then you share to come and use and use and bring it in use it. Master, you are far away of quiet. Get a master Ghana, my get a master. I'm much sorry, and need. And that coffee is so choice. You can't have what I'm doing. I'm sorry because, oh, sorry, I am modeling. It's the best in crime. I am the master. Now, of course, I need you. And from why. Oh, wow. Wow, my ass send a picture on the brain. Why? I mean, sure. Yeah. I mean, sure. There is a 2 p.m. Asaba. One offer. Hey, Nana Boama. Nana pay I'm watching. Major Sophia, now where dear? Yamiadom. After this, Nana, I'm on call or bro for the. I'm on Kirby Abro for the soldier. Solar light, Memo Mabaspa, Namen IGP, any Jerry as I said, Miss Romani, the police one or more, Elberry or in Chinquamono. Okay. Or any post Katrabian, a dark Katrabimo, go no much in Tabudanma, Anna Repopa, or more Jamasi side on the Omoda, which Omoni, your mom says it. Nephew, baby, because I said, FDF for operation near my idea also. Oh, yeah, about the FDF for Ajatu. Omo so I have for the show almost because some credit be papa. If you miss some more show almost no more na almost papa. And that's it. No, be like hobby so. So one name yare. And obi so patronizing in the product. Young for 2 p.m. ho, you don't want to pay him watching. Two p.m. I'm watching. Major so many about a few months. When you have seen Boat and I'm on Yam 2 p.m. Is it will come here? Chiane, you see. When network and also yet. Hey. Yeah, but I said, I feel it. Yeah, now where Jennifer? I have some network, you know. And I'm in for a baby. I'm out for a call. By her now, KU. Oh. Now, then so Nana question. Okay. Ah, but I said, yeah, right there. Hello. Jahwa Kasa. Ah, okay. Me say, me bon wa so ni mojuma pa amodi. Na Patrick Fofie or call for organizer, Mamin Channel, Chairman, and Akwesi Augustus. Na many about I know Jambo Amaso Mecha, me offer. Many about Messer and Quail Mokoche exams. Saturday 2 p.m. I say Madame Sofo. Me am Timishan Koma NDC winning election. Ma MPP, they say MPP go here. And they say also for 2 p.m. Me say Shem come Agu and Prano Abra Bosso and exams no Mokoche and say Messer Ochedian Ponyanko to Trubo so Kwame Basayadom. Said the Uncrane Siano. Omunchena Omuncha. No more pennyfo, a cratcher for a be a president, a be a minister. Ghana, my Ghana, a munyo my amen. Amen. Also, 2 p.m. That's it. That's it. I kiss him in Sunny. Honorable, you're watching. Yeah, Sister Via.
Sister Pia masom wadaroma masom na in fact ofakwasi nyame wo hira ene ohwa ye feye papa ada bia say ye wo kompo ne ye mpompo enti say mpompo ofakwasi ni nyina ne say uhwe wo dat ne wo now there's a new person association address me ene e ma the white body die ba nya fe obi say na Friday near birthday wo wa Friday your birthday kra who date your birth who nim kwa woda wo say Friday your birthday na me come asem so no ene asem we me kape me guess ni na be jamen sister Pia said you see dina opa de asem me kan yi me yere ko a efirim yi wo pakwasi yi so firim in fact said you gira opa na ho se yefe no se me Pia contrans me hu me guess na sebe men fan so I me say mo mudi material men fan so na pamentia bibia ni anwa so be kwai secretary Joseph Ayambila Wato and I was I maintain on the side maintain what I say yes say mo me no wo fia nkrama me no wo fia aye bida eni nya me bechira yes ma aye bida na nya me bechira iti mesra bibia ni anwa so be kwai maburu a enche na branch ye ko branch election say Wato Joseph Ayambila odizabo say sit boy ye ani nyina Wato na bejima ye akisimi ne makra yeah say yenko MC1 ho SK Bolas nyamene hene wade nyina mu obo ase coffee chrome miniaba ya o kan say miniaba efiata ba me efiata bia on da anotewa bia boko de ya bia do ye do ba de na me krom du kro na nem sia be ma me ho ya SK ana na dress ndi adutwa mo do na me ma se o papa o ya mo cham o ga mo ye se odjuma wura won tuma ka tuem ne te bia no kunya awode sonko emesom o ma Ghana mama dia ma mentia mi ke miampi oboati east Eugene Kofi Amankwa oboati east ni da so kumukom enchia no emema ne mo nyadwuma pa o bono oboati east mama afia kakra me kan se yewura mama ene na ndi sabaso mo o do me na light ma mo kan che oboati coffee from pa light o mo buru tot eba na echema eno me no ka say efa ba bi wo light efa me bi ni light ada ya bo ne be ya tre oboati ECG say coffee from line no ya da sum ene de ode mana enye say don ya do ma Ghana na say ya be he amwa ma Ghana ko ya anka ene ka mi tun fe on dia tre yewra mahama on na ba ne say light no omo me nyina so esanse ka obi ana sabre NDC AD or my Ghana so. Okay. We ayo nyabema SK Bolas. Okay. Nyame ne hene. Oni nyame mini nyame nyaduma. Ade ni na nyame ka. Yeah, that's it. Yanko health no. Yeah. Hey. E do foro pe yam wache. Udina ma wa o she white. Wa she white na peniwa wo da so. On mute ho ma ye. Mute click the microphone so. Ente wonka. Ente wonka. Fache. Nyambo ochina sisi hu na bra. Zoom user. Oh, re fache. That's working in ye. Ai ko ti enka. Mo na ma ba. Okay. Emu de hini. Afia me a shewu. Okay. Hey, yo. Jo bien dia. Ono ba ko si me chia mo pa. Yeah, jo so pa shewu. Mo eni ejuma. Era se. Anope amemfa enchia kase Emma Regional Minister, Asante Regional Minister. Ne mpasho so na mbo. Ne ejuma obo ma Asante Regional. Ama eni asopa ne se ofra ye nyina ne yakotana ase. Ekasa kire se de Ghana no esi ko oman pani ebu oman no ye na yemfa emboamboa no oman pani man na obu na enkoso na yentie MPP ko ensem na omoka te kano na Ghana no enko eni na eni njinti do ye kra no mani asopa anti no sefia ma me jamu a na chia tu health tips no edu so wiki mu ye ka de ina wo pa won ka na meka
periodontal disease ani ya num no a ba futitiri e kwa bia mo ya num ho ban efri kaka ne num nkan ho ya twetwosi o twetwosi utachira mano so pe ayi tank cleaner ni bi na de twetwe so kama o brush na 3 months bi at least sano and then top brush den no enya bo na akotwi enya bo we enya carpet na wuchi o say gum yemre nti hia medium no kwa brush no machocho so em ni ade nkoto hard na nye ebe say o say I dental technician surgeon technician wo so enti ni 5 minutes yakwaba